Kenzo n'umushongozi wa man president ine kibina ine buri kimwe akozire ibintu birunje mu yambere beshongozi binji abaki bagiye kwa musabara brand ye ati kankuganje cinakubuzo gace ka internet kakubuza twambuze banza garukeme kibuzo cyanje nyende ri nyinkwita nzagurwa n'umuzindaro ati yo icyo rakore banza garukeme kibuzo cyanje namara nkubuze niye nakutaya isa namara nkubuze noza kumvuza bwanyuma kana naenda nimbasa kutubasa kushara aho tugenda muto akomaho ati nja twakoma twatwaika Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Kwati Kore media birankore Yes all right abarufite bari Kore Media TV amazina ni MC Mashwe konkaburijo kandi program ne kibozi nkaburijo yes yabare kutufollowinga yabare followinga Kore Media TV kandi yabare kusubscribinga mwana wanje buri yokwe icyo rukora ni kirungi kandi ni nyatiwe cyo nyine kora gumaho hamzaho takaragaho program ejo no kimanga ufite kamusente nabankore videographer nankore photographer abono banywana bita barufite kamusente kandi abono bakupatira mukoro gwawe iburi yokwe urukwenda video coverage ninga sho rukwenda bafite reception ecyo babana bakikuraje munonga haka bei karungi kensheko ko kuganira no batirira kasumu muganira ninga shi obashanga aho offices zabo zirya hawabanoza aha tax park umurika shaka plaza floor ya heyiguru ninga shi second floor watemboka hikaho no basa kugamba nabo kandi wabo takubasa kwije mu rurembo rwambara ningo kumangwa ikamuni biza kubuzabuza no batera sume ya 0 bebera na mwenda 00 aha sigara obasa kuba no gamba nabo mwe bari munonga arufutireba kandi mu kimangu ekibozi ntwantu baretera beshongozi ntbaretera bo kimwe tuganira ha makuru gari mu industry erizoba nabaretero mu eshongozi umweshongozo binji numumanya binji mutwe numurebo binji tumukumanya so erizo namba itari kabara museho ahasigara tugumize mutwengere mission twenda kwa tuganire nsonga nakwakira sebo ni wacira ni wamani ongaba batakumanya babirekiza bucamani babinekiza buki bine kwani bamanya kandi bacu batakumanya asha abantu no bagema kumanya kanyo nimbajema asha bacugura nyumba jeme kumanya nikereka ngo niwe ine kureka ngo hagira iki wakora bakumanya bacugura mbajeme yo bine kumega shongo bamanya niwe ine kuretera bakumanya ati ababona ni mangu ni bamanya barandebe ya tino kwa sakunda atakumanya kandi wana nandebera ki yanjura amazina gawe amazina bagamanya nkaburisho ati kankubuza ugamanya amazina gawe ni manya horo ni manya ho yuji gatamburiraho amazina n'abantu banyita yuji nuwogwe yuji izirayika izirayika ni yanda tutandikire henyuma tujire ntureba rufitire ndongo yawe enyuma aho ukari umuntu wabere no pinga Reiji taine cyakoze ni king wankahi king ki wakana kumutera keshongoro konkije kutwabere yaho twari bakandi niwo muwabere ya urukora video rkweta abantu mushetu zo musho ya Reiji bambe mushetu zo musho ya Reiji twara warga wakana nanka press conference kwa chena press conference Reiji yakana kuja wakana kuyanjura yajya ngutakumanya Kia mazira amaru yakorachi tokura ngo yemaramu amaru kia mazira yakorachi amaru kia mazira yakorachi akajya utakumanya amaru akajya utakumanya noza kora few moment later akajya utakumanya inja ni utarahurireje abwachi iwo kwikati ecyabere ndikuretera kufutera Reiji at first kikaba kiri kiha shokeri yankai turaha cyasho tujya nyuma sho itakabireho atabwacu kuteka teka byo nyuma takuteka teka byo misho twine kutandekira hi watandekira ati natanche no hamanya nkatanchira nkai ndungu kagitandekira mu kibuga nkai aho muri nace shongoroki mwije tukore bina bigambe bimari ukatandekiraho ngatanchiraho reko nahika kuwashire watandika kurgabi music yawe watandika kufutera Reiji namutera anta uri kugamba Reiji tine cyakoze takuyamba abana mu industry baza kusibana bakoma icyo shongo tunora mizi na Reiji otenchi icyo shongo nohora mizi na Reiji kinga ukanorengezo Reiji ni king yes no kinga ari mu western over kweta king
Obakoze season ngo kugira ngo ize kugira ngo miliyoni emporogoma no wakoze king. Ati nyuma kanye shongora wa Buganda. So mbone ukano shongora king wa Buganda. Okay. Echo kugira ngo rero gita kumanya kikakutwa ukahura kuyakuze utakumanya ukafiringota. Ati kafiringanda. Iwarongo kaja utakumanya. Takumushije takumanya. Ati video rozagarikayo odure muri nkiko mbora acenge cyagambere. Kanyo tini chikuntu akaroiji ninko kureba oinadi wanyi nadi weya. Natenda ba customer bankai. Abakwija kutwagira abaheru. So ati natakwasa kuleta wande se tininga nyonzo twaro wehe. Owachenga. Ituna nturonda ba customer. Okay. Kutwahereze twazo musho. Atso wao noho wakorire ekebungi bari batakusubira yonangwa kagumana ikyebuzaho icyaretiri waragayo kugira ngo ijasho ujwire vera ukanogeza kumanyisa ki ekigambe cyo njigambe mirundi mingi so ati ninza koreka gumeno cyebuza one gumano cyebuza abwa chizera ika izira stage ajwire vera no kufuna ansa abo teka ngunchi abwacho kugeza kwenda butagarika mubuza ati no teka ngunchi ati ansa ya mbazumpe ansa ya onde yiki abwachinize njure vera arimo mukuraga kugira ngo ubo uyinemuke kintu cyo kusamera kushanga ngo ukano samera ibintu nkebyo nibyo wabinogeza kugira ngo uri no ukozesa wijejire ibintu ebyo ngo bundi uri nogeza kwena music yawe training no kigambo good chance ni mango kashomaho kandi abana babe no shoma nabo ushanga batakwata go kubanza kandi ticha ryomwe kandi utakwosha so areshonga bacu babino bo wamuheru akabo kubanza ya atansa ni yejo so ati yoshonga yenyene ansa yenyene yo kujware vera stage okano manyisa ansa yenyene bukuru kugira ngo nyuti ndashobore buriyo maka buriyo mayine nteka so ati ni ko ine nteka yo kugira ngo ninsamira arabi ine nteka yo kugira ngo izira kakatine zo kupandisa myenda arafuteka ngo izira ika bwa buriyo bwire bwenjura atakashije myenda yabandi arafuteka ngo jun style akankana abagambe ndeje ni bageta free enemy style yaman free enemy style niyeje babirojere free enemy style ate no mangu ine kabanta bandindire nko muhanda kugira ngo bangwere ubare bovera bajangugu katume chagende kumbe nyona arabireho baya ngogo no mukecezere katumureke kunariwe icyo ateka tecince cyo maje ninteka ya wacho kugeza ko eteko umbintu umvaje neje y'abantu abatakwetegereze bwa nenki nogeza ko creating aho cyawo matcunje kucenga akaba kucenga to kumaraho okay izira ko yo mweshongo zino yeshongora konga nitureba munonga videos uri gukora ingeri bwana ukora na munonga hano ukora challenge mbeshongoro byawe hano ukora ki hinengeri yo kukira kwetwara munka alien skin nabwo cyo mweshongozi kandi ukugezaho kwena ngo yetware nka alien skin no mweshongozo ndijo alien skin akargaye manyaka mbe nabagambire nteze shaho murimo guturumu no gwa New Testament kandi abari mu Old Testament yes iwano hakano ryo mweshongozi bakumpe bakumpa stage aho turebe nyoniwe hagata waroki manu tugere cha stage ati nkiwenka izereka to kubasa kwe creating nkiwe umuntu yakureba kareka kugira ngo kunka kanajwara nka alien skin ninga kanakora nke bya alien skin atenyo ndiyo mbona ujure nka alien skin yes videos zawo zona noye komere baga pare mwene nogeza kwefominga kuba koko kwa abana bakukira kwejo kwena ngo babenka ba bebe kuru naba company liko bya alien skin ne company liko ngo za alien skin ne kandi liko zanje ne emena nebasa kushana konka hari umuntu kweretere kintu akakiye brandingira nkawe ngato ko kujya ati brandingire ko njwire mpeta zanje umuntu yagira akajwire cyeta nka Israel ngambe ntengufire jwire yo jwe ninka M7 oye brandinge nka M7 kandi utari M7 ya M7 azo akikofire cyango no manyisaje atujuka jwire mpale ngufu kandi ali skin kana jwire ndingo ebe baga bazirimu mukadi wana rojijwara jumajeta free enemy style nije kujware baga free enemy style man kana bote byaburizoba tubyaburijo kugira ngo burizo nimba njure baga kandi baga no muri mugogwe gukora inota kucenga man
kutwatayise haha Hope 256 yagira ati Izeraika akarya sente zanje yandekura yandira sente ndugira hakeyo kuyahereze yandekura ahabwa cyo kugezaho kwenda ngo fera abana bakeyo rye sente zabo waheza ubakoze se yobiye cyawe ningira kwa obo ukanondeza studio bukanondeza ki kura hezo bare kure ahabwaje ine sente nazaceyo so mbona bari yakeye tubine sente baje kuzironda hatwo kuzironda zigaba ahabwa cyo kugezaho kwenda ngo bo bakakwesiga nk'umuntu oba kureba social media iwekeza urukubakozesa kugira ngo barye hwaka kubari ni bakorane mukono yabo noburi just akana azana sympathy no sakushanga nawe ne cyabe nabara cyabura kurabamo so kuko yine cyo kubara cikanga kurabamo no watsatane kuteko sympathy banyibire urururu bici kebyo wacenga na sako yabe nazana sympathy ngati cikuteka teko umuntu yarga kazaciye kurunda senti naje kurunda senti zo kuyamba family so senti zo kugaba kasente ni wazi kwa tokuzanga iwazi kwa nozanga katuje ngo bazi ko nozanga sente nyowe no basabutazanga ko kano hikirize ndagano akakuja ngo twatini ndagano ki yes ngo mukamwe ndagano yo kugira ngo karije umutase abo mukazi wawe nyontase Hope yes are you sure niko yagambe are you sure uno mutase yalinki ka mutase kale kambuziwe yalinki Hope ka mutase twaba tukozire twaba twikiriziye ku rugakaratire na mpaka sente keye ni mutase assuming mwakore ndaganize sha ati Hope ka mutase eze sha yes ni mutase abo ko twakore ndagano mbone no mutase yes ati mutware Hope mutware akashatu no mukazi no wawe no kano wandiro munjema manyuka riye sente ze ziya none ngo ayihanika ati umushoyo n'umusente umushoyo yawe yes atazoine miwezo sire batakukoma taro umuntu ayine sente nguneze sente nezi yanganiwe nco kurebera naro mu buzinda bukuzironda obane za China obane za London nibarama kuzonda kuzigura zigarukeyo akihangana riyakora rose tino umuntu ayine sente nguneze sente nezi yanga umuntu akwata sente ezo shati woine mutwara tanoka jimpa niba yabe yanje akati ziro kuja nguzo ni ya za braka nguzo gunoza red sente nzishana okay mwebare bakutureba abeshongoza bari yokwe nimbagambira nti wano ndakurekura music yawe ninga shoro kwenda kore byeshongoro abakwaya rukweshongora style zone ninga shino ndakwega kwandika music kwego bwa producer basakwa no shira ba Massive Records kandi babase kuba nibakwatira mu kintu cyawe buri kimwe kitambure kurungi munonga aba Massive Records music nibagirekura bagikora kashika nawe wagamba kugirekura bana ndaba mukwatira bajije kura bata nyoy kanta kubicenga terereza ma music ni bajije kura bata nyoni wangu ni bajikora baja uploading ukene nojangu wanda kura music yawe noija bajije kura kandi turije gende ije ko nafuterire sumu bakagira uti niye neza kure cyeshongoro cyanje kada ntinza kuteka cyeshongoro cyanje amtimbagano tikurekura okay enyuma aho tukareba amakuru agaruka soundinga Izeraika kumukuru kuza hansi yenyanja nshongeje no gigamba hoki wanyu ninkai witu nimbara wanyu nimbara shekachi aha kakoba wajiro Kampala ikampara naji urabira mijerenga hininga nyanja zingai ninje no mbasi basi nerabanyanja nera tekura bamijera nimba ndiyasimu kuchatinga ubori yasimu ati cyo nekora ogwakurize ngo nizo munyanja nce no mugambe ngo nyanja nyinji na waronde yarazama ye musente kandi cindi waro umuntu akuja ngo umuntu agira umunyanja natacine mane natacine masuko go kuteka gukora sente ngo abo mugiga ninga zitunje which means na yaye hwira masuko ninga imyaka yari nko 25 atachi wasakora chi kora sente atacine masuko mono yarankanye nzine ninga nyine zinyinonje watazine ateka ngo umuntu akwasakora sente bena na yaye hwira Izeraika sente nuzihahi because ntureba endongo yawe teka tandikire gukora sente z'uruku ingiyo nko mu ntezo yine kunga ntureba sente mu mabara no sasanya abantu amikoro no batwera abantu abanda beshongozi wenyine babine shozo batwera oguyajya tumayine kinani nyendo buyambi umuhereza
sente kandi tukura business kugira ngo ine business a high street ningo ine nkai iwe sente no zikoro utezo sente no ziya good chance no manyo nyankore ni bajamwe ngariziha nzo zakira bakacenga ko kuba no gaba no tunga kandi ari okushanga ngura ngutakwana 10 kugatazini eko ngama hari okutunga konka rahangana abasakutera umugisha mu cyoyine hatecho nco tukwenda kumanye iwe nuba nikihe cyoyine cyo kirahangara kuraviramo twena tutwine konka ro tukingana tukwingana bano cenga twena tutwine unga tukwingana hari okushanga ninkukizo kace ningi uno ntizo kace so na wana ninkukizo kace nimba nyine kwereza ningi wano ntizo kace no nyine kumpereza ngati kujja kunanye nimba ndije ngembera nzazitakushana. Okay. Ekesho ngure kise kimwine kimure kwendebere mashoza kesho ngurayo na Max Pro. Kandi ba atakesho ngura ko ngashoriza abagamba manguza yakano wenyanja manyeza reka bici manyeza reka takwendeza. Wacenga. Ondoba kuruho. Niweza shari nawo bagamba mu mashwe kogo. Akatsigaha tumureba TV, tumureba TikTok wagamana kagihe. Paka alliance yenyanja. Bazotereza makapera kekesho ngurecho. Aichesho ondoba kuruho nchwa kusacinga. Nyina akweshongura muri 1%. Bakasente. Ondoba kuruho bachironde. Mbakuchireba. Bachironde ngai. Kachi ni video chiriya mitimbagano yona. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube buramuhona. No mu library chirumu. Abakuturira bakuchironde cheshongorecho. Ondoba kuruho. Iwano mango uriyoko bakuruho. Ningo ryari izaraika niwe numa yango yina bakozireti. Aba murogo na wari yoko namwe mashoke bwagamba byone bwagambira byona yo mangu ni ibintu babikugamba hokwe nyuma. That's why twingana omuntu ari yokwe uri mu ndongo nkabeshongozi abeshongoza bari mu ndongo abari yokwe babarare interview no bahereza butumwa kininge no bahereza ka message ako kubagambira anyo tinkwabura akana nyenga tinkwemarira na hindi tinkwamanyeze sha dase jingwasa kubagambira bakore namani bateke mamani bakuchitera kandi kindi nyoka ntakatanje kweshonga kandi mango abeshongozi nibachi onkaina atanje kweshongora abeshongozi nibinji hati yaraho kandi ya radio kwa Radio West na ora interview Rasta Chazi yagira ngwe rukumo rwenda 98 nibo yaba serious umundungu 98 ati yokatine cinkumanyo musi ya mukama rukumo rwenda 98 shabe songozi nibinji kandi by the way kayo kunata Rasta Chazi hano omukumu kwa kashatu akanyira ngo itakatandikire kweshongora ngo atakashongiza video yona takatandikire baizo na sakwa ichiraka wara video zaine n'ibishongoro bya ine byeshongoro bicina video yonje so ninje bona na promisinga kuja kutandika umuntu wacenda na munana pasta nakumushabira ezera ikayizire no sabara bachi wasabwire Kenzo kizo n'umushongozi wa man president ine kibina ine buri kimwe akozire ibintu birunje mu yambira beshongozi binji abachi waje kwa musabara brand ye ati kankuganje cinakubuzo gace ka internet kankubuza n'uwambuza banza garukeme kibuzo cyanje nyende ri nkwitabiwe nzagurwa n'umuzinda ati yo icyo rakore banza garukeme kibuzo cyanje namara nkubuze niye nakutaya isa namara nkubuze noza kumvuza bwanyuma kana naenda nimbasa kutubasa kushara aho tugenda muto akomaho ati nja twakoma twatwaika notekwa kugarukame kibuzo kandi abo kinonjema ninye nakutaya isa mawanda isa enda kubuza atwaremo iwe nobuzanyo ashabwaci ninye nyine kubuza atarobya abarundi bwaci wasabwire Kenzo kamusabura ariki akayita inchibijuka nga musabura ta brand ya Kenzo kagamba chimpozi nyusu ya turebe nokimanya uri umweshongo nokimanya ni wakikozire ngakora ki musabura Kenzo ngamusaburanda bayivaga atkambuziwe naenda kubuza uri umucibina mpozi baceta ki MNFF what echa Kenzo uchibina ni baceta ki ecwaga mu president wacu shiti unombuza cyo takumanya kana tikandika ni warobimbuza ati warombuza byo takumanya kashate aho ntunaniye ngo manya tuno ngambira cibira tunasabwire ninga bicibiki wanda uri president okasabura Kenzo nka brand na tinasabwire ngamujiranda iwata toriyo music industry kugiza okwebuzabuza kweyaho ikinde cyo wakoze toriyo music industry orumu ngatorumu ndomo hati iwe nkecibina cha Kenzo hata zara bakubuza ngo cikuyambe kino gamba ki
nka Western Uganda ciyambire ki abeshongozi kibakorire ki kantura ngo ba billion 10 iwe uzi kuyambira ki ngo muntu Museveni kanaramuka natera zarare nabeshongozi bangahi abare bintu ba performing aho bariye ba Western manya hati imankima nkaba Western ahabwa kinkima beshongoza abarumu mutako basa kwimuka mukagira ngo ito katukore kibina kize anda rero tumaye ngo uratujekerene Israelika sente kuzirije zikirara Israelika abari worike imani mwene naza kwija aronde Israelika rondero ijarondo ndejo buriyo momorondo kwe nkutero story neti kuja ngo nintera government ninga ninteraje ngati ndi happy na government iri nkai eri umuntebe aboshonga eshonga neje nyowe bishenkuritwe nabatata bakaja ngo bamuseve nabo bari umucaka bakabareberera munonga wacenga bariye mbuzi zabo bariye mere yabo wacenga nayo babiri batura babinga so eje mbera ekandetera kurabo mbera za geto kugira ngo mutinda basize kushoma kweza naguma ningiya nishomoka ci nafuna bo muri waje baro bankwatiraho so kunakoze ndi kuma storage n'abantari happy so nakeza tikije aba president kuni mpurango babona sente ngo ati kumayizi kurengera abantu bamunombe karanda nenda kutwarana nabeshongozi ba Western tinkumanya nzizayi bano bateka tekera abwaci mutakurga nkabeshongozi mukagamba nshongejo kana timanya abeshongozi baye imwabo Western ninga shabo Western ko reno rengo abande tibakukibasa iyo nkiyo nko mweshongozi abwaci utakurga yo kajati kenzo kabakwire sente kota kuterezo mbatako abakwembera Western ekibina cha Western ari umushongozi oyine ceshongo casha zirama imbegende abakwembera abakubora ngo ba chairman bekibina cha nica chimpo nigama gameji ya yego mana kukura nankaka bakasayimo ikura half for example kabakasayimo ayine ceshongo casha ziri biharwe abo cyo kuzarwa kabakasayimo tinkumuzarwa namwe uwo n'umuntu wa manu wenkawe mugaye wene ceshongoro ati na ibembera bahi atakumanko kufutambuze ndongo atakumanko bintu kuba kufutambura musically ayine ceshongo casha ziri biharwe iyo ceshongo cyo kumanya kare pata ceshongo cha kabakasayimo ati imabine byeshongere byashazire biharwe abwa kimutakurga nkimwe mukemanyo kamatinyo wena nanka ito ntibasakuru mukargaye mukagamba kana tugambe kandi nabo abakwebembera makanje kaje cinagambira ara abantu abiri ayishomero ara abantu abiri bari ba back benchers kandi n'abantu bashitamo misho wacenga so twasa kono mbere umuntu bari back benchers kandi ukenda mpati kandi atuzandika kumurona bwo naguma ari back benchers so ate bintu biruhati nibyo kuronda ko muntu personally nambona ati kabaramu baramu tiwe ni minister wa weminyeto hariyo ndijono nabanja nango gono wito kokwe hata bintu kuba baronze abantu abakura ngo akesha yona sente zasakurete chizuba wacenga sente zone zihanga ngo zasakurete chizuba yeah okay mwen hati wasibari kenzo wa munsi baho kenzo tunamukusibaho wa munsi zakuza mu video zawe video ngikurondereje wano ukora analysis yo gukora ningo li interviewer nubone kuba no manya wakubuza umuntu n'ubukakafu akanakubuza nkagamba cyo kukimanya no mango video niza kugikuronda ngikutereho yati a few moment later okay niza kurondera ka video yako nteme mukenye naka kutwaga manga kutereho unoza kashanga mu uriyo mushira wa mani mashweko anyway mwebare kokinga kandi program nekibozi aturi nezereka tukuganaganiramu kingo basha muze following music yeye muzamukutu muza TikTok muzana mweto ko magenyi kongana kugira ngo na music bonire abo cyo kugezaho kugigambera karati nyishongere bibi nyoni nyishongere boniye mwe natika kubuzi wori mubi ejo yojure nimbi wede wombe nawurire mu makuru kongana ngo mere nukora ubwire buri ko batwata inompereze kuvugana hari yagira ngo Israelika kuryo kwa kweshongora kata kumanya kweshongora byo kweshongora tabireka ubona akora muri muki no mweshongo obuze bwo yine no mweshongozi nyoti inkuronda bapota ninga kikuza kugamba basakwano nakabashubuze benko ko mu Central Market tinkuronda bapota kugamba shongoza beshongoza atagura nasakushanga ari umushongozo ngari kuvuga nka boda ndayivuga ari muri mba Roma
nayevuga ayini so zina ureba mbeshe ngo zabo kwevuga muri imbaro mwe nibamwetoha umurumbara mwevuga mubanga nibamwetoha nibamwetoha katumureke dinije fite kizira riye mu social media kashi wala yabigambe ngubize mamuntu yagawe abantu ba ekiri ground nkai umuruba fan yatogo yari fan wene kumanga music y'inkweshongora ati wota kujikundo je sase music y'inkweshongora yo yata kujikunda aje sase nyiti ndije kweshongora rabona nyoni nyeshongora abageze bunga abakucenge binkora ki ebinkweshongora iwota kubicenga scrolling ukore ki uzaho kumanya ngo ari ibonire wacenga yamani anyway sibura abantu bazire bari nkore media tendere program bankore media nabasibura kandi muri abantu bamani azurungaza mwana mukunda nkore media mukadi followinga mugakore ibikugenda umisha bikombe kihanga mwacenga nabamana abona okay MC Mashoko ngo mazina abantu batari nkore media mugumeho mutakaragaho izereka n'ngumere nyine kandi akeshongoro mchecking eyo akeshongoro kariya mukutu yabo yona wena Max Pro nawe ninja no mumaya no muntu wamane bakaza kora show ya so different no mujimanya mukazamu umwaka ugukwijanije ndijo buruka ni concert ndije atonda kugitanga numenda kugitanga nari tanagambisubwa nanawe wenda kwebwa cameraman iwano yanjura na yanga atakuri codinga nabisangura no kwikero shaka bitarumu ntumbengamuro no ire kwanja cameraman Bright AB no mushija wa mano mweshongozi kandi songoro ita today no way atemberera Savage yataro so no mushija wa mano mweshongozi kandi ayishongoraje abantu bamuhereza amatonda music Bright AB banze bamuriki ninga beje bahandekere music ninga bahandikire ya Jabless Kore media feel ankore Kore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Watch Kore media feel ankore